ahunglung ding KBC Pentennial Fellowship 2022 loling ta jeh'a ding thei sa na zalin convention in ngansin api Sound and Light Committee changin amasapindin latun nisim som nilagit kumsangni som nilakhat ni huin KBC office muna lunggel homna ananeizo na hi tu masangjama chen na langcham hua wangsi na tu pulet thang ain may nakaalha sit vet na in lapul nisim nga kumsangni som nilakhat ni huin Reverend Dr. M. Thongkuse Haukip, General Secretary, KBC Reverend Thong Mang Haukip, Secretary, Men Department in Kuki Baptist Convention Administrative Office Minin, Dangka Sang Somni and Pilhontai. Mabana Hampatnan Azuiwa, Ain Chenekido Dokin na Divinjong, Lungil and Patin Hinga, Tua Busana Haulin Paimuna Taunazong, Aman Pilhonenahi. Hitabanga Kihutuna. Convention level hung boldohna in KBC office gambi chule houbung zo si chung apulet thangin ki pathuin seji latun nisim somthum kumsangni somni lekhat ni huin Center Church S Salem Saikula golang thangboilal kipkian le nunga kimneu haukibin Reverend Seimilin haukip Church pasuthim puhinan pathin minin ki khutsuina anei lanta Gamsungan na hisi langhan lang buena tampin ay tuom khumuzang le sibong khuding thabi KBC gambi number som le nga lapul nisim som na li kumsang ni som ni lakhan ni khuchun golang lunmin thangle nunga hoine kim COVID guidelines le SOP jui pumin haudan thengin kitchen na kin lolhing ta in ananei hlanta na hi Hiche kitchen na kin thinga thiempu apang Reverend Thanglin Haukip gambi pastor ahi Gambi office in tha sa ding tia gambi in tukuma kilol na neu talhanin Gambi executive committee KBC gambi number som lakhatin tutua gambi office aneu in su aluiwal ta zin office ding in tha sa pat na dingin social work masapin lapul nisim gate kumsangni somni lakhat ni huin gambi pastor Reverend PP Haukip makainan na to ana pantawin na hi KBC gambi number 7 sunga sajal loibol kuno te ajong ki akun golhang ne hulun haukibin Caleb Institute New Delhi Master of Divinity loling ta insai ta na hi hito kilhonin nisim som nilaku latun kumsangni som nilakhat wang hom ni huin kipana mai cham simpi na kinong kimangena hi hasan atampi thugal kaya lolhin na hinne golang ne hulun haukip ki papi na sang ta kinai talhanin mabana jong pakai hlacha lolhing taw hiding hi igal dolove hachungnung pathin mapuijing tahan lapul nisim ko kumsangni somni lakhat pathin ni injong Gampazol Baptist Church KBC gambi number somna dia nute ni hu kilom ta ni kimangena hi ni hu kiman ki papi na le houbung nute zo se ngai lutvat sa nen pate chate chule khutul hausapun nute thilpi nei jona hi ichen now gamsung muntin'a lockdown le covid protocol je nute ni hu mangtalo tampi umjong le pathin phathei bo na zalin tuile lon Baptist Church KBC gambi number som le ni in nute ni hu lopi ta la thanom taina namang ta vena hi nuten labung ngai ta sautal hanin houbung Baptist Youth Department in kumsangni somni lakhat nute lapi ngainom taina savin speaker in Pastor Lunlal Dongal gambi pastor apangin sanapa jem zo si sanga hoizo minu proverbs bung somthum lakhat chang soma kon kilado thupi mangchan minu mel hoina alopina chule aman tamdan thu atil khona ane janai Vanoi boinaji in lungse ina tamta anom jongle songjang Baptist Church KBC gambi number gubin jong thanom te in convention to agon nute ni hu thapul nisim ko kumsangni somni lakhat ni hu in tawna zalin lolhing ta in anamang chai tawela hi achi sa thapul nisim ko kumsangni somni lakhat ni hu in convention level in nute ni hu Zoom service ong ana kibolin Reverend Thong Mang Haukip Secretary Men Department KBC in thupi ngaita sejina hi Zoom service panla mihim som nga lenga hi in
chule YouTube live streaming ana ve mi zathum som gup legit ahlingena hi pathin zadin kisu mon omlovin nu te ni hu online service ni ki chai thein pan hin la ho zo si chunga ki pa thu akiseje thado nisimli kumsang ni somnil khat gan sim ni in KBC gambi number 7 hope sunga lambung zozang tik houbunga putong kamle nulun lingkhuni laigilga nunga ningnun moi haukip chu pathin hodan thenga king nei dingin wang thum pi na le vai hla na kin pastor pawgung mang chong loi pastor center church zozang tik thim pu hina lorhing tani ki chai tai vanui boina nan hi si lang jong le pathin zarin lorhing ta in kin ki bol theizin ejekin subulhit ahina dinga panlin ta hinla gambi pastor gambi chairman KBC number 7 church pastor le board of deacons chule houbung mite zo si chunga kin nei pa putong kamlain sung miten ki pa thu ahin phungi achi sa hlaphul ni sim som thum kumsang ni som ni lekhat pathin ni in hoken wang khua cheng pu pautong dongal le nu deiling dongal chanu athum channa nunga lamnei chong dongal kilom ta in akieng ni din pathin minin wang thum pi na le hla do na kin akimang ta na hi hla do na kin hi covid protocol chule SOP dan dung zuin kiman cha na kinezin pastor let khusun haukip KBC gambi number 7 pastor kin thim pun apangina hi vetzui thei ta le kilom ta a kieng nei na kin bolding khosa nunga lamnei chong chunga gambi in kipapi na thu sang ta na phungin chule Christian in sungnom ta hin sim do minu phata heading in jong vai hana nei zui KBC Center Church Langol Church Plot Extension kumsang ni som legit an kibol thula la kichi elozia paisa pi bang khaya an dangka lak ni chu hlatun nisim som ni laku kumsang ni som ni lakhat jingka in Reverend Tonglet Haukip President and Chairman KBC le Finance and Property Committee makaina noya Reverend Thong Kulun Tauthang Secretary Finance and Property Committee Church Pastor chule Board of Deacons KBC Center Church Langol changin gamman su thengna anei tawe na hi KBC adinga itabang to gon din ta tong do the ai koyu pa pathin lo pina changhan Church plot kelit na dinga panlin ta la lamkai jo si chunga pu ti paumilin haukip houbung secretary Langol Center Church in jong houbung mi pi te jo si thakhelin ki pa thu en seje laphul ni sim som thum sang ni som ni lakhat jinglam nidan gate chun Molpi Baptist Church KBC gambi number som nia ta san tuilut na kin anaki bolin houbung sunga pasal ngale numei thumin Krista ata sanu aphon do naw vetsanan gambi pastor seiboy haukip huna appa pathin chapa pathin chule lagau thing pathin minin ta san tuilut na anei tavena hi vanoi boina tampi nei khang kim velu zongle pathin mi he pina zalin vanoin pha na sa sa nu te ni hu ti leijang Baptist Church KBC gambi number som le khana zong lorhing ta in anake mangena hi nu te ni hu thupi sejin gambi pastor Reverend Pillar pause haukip apangena hi Thingphai Baptist Church KBC gambi number som le li azong ki pa thanom ta in houbung mi pi ten nu te ni hu boina ima lo helin lorhing ta in anamongovina hi pathin thangvai nom han kolgam sunga tat mado ho su se na la kibol na akun su cha na linga India gam sunga dia mori le akim vela hungal jam kolgama iso pi ho Kuki Christian Leaders Fellowship le Kuki Women Union lamkai changin laphul nisim nga kumsang ni somni lakhat ni hu in vilna anei juna hi Hesi egan thei gal jam ho vilna sunga chun lamkai changin pathin hinga gal jam ho dingin tau pi na neyun chule sumle pai en chang dal le nitin ngai cha thil chum chum tampi jong pi do na aneyuvin a hi chi sa laphul nisim somni legid apan som thum kumsang ni somni lakhat sung chun Samukum Baptist Church KBC gambi number somni sunga lagawa lamwai ta ding cha te ho ho sana zala houbungin tom ngai ta a gonu
cha te kem chu lawling selin anachi latai cha te kem kibol na sunga chun kem speaker in evangelist pretty lingnelam kipgen pangin chule kem director panmun pastor sei hulin kipgen pastor KBC Center Church mol konin alana hi kema pang chapanghon maban lagaw hin hulam sauta hin zo na diu itaw na wa isuizing diwin pastor sei hulin kipgen kem director in KBC mite team na zong anay sinahi nunga ninga singsit retired KBC office staff COVID-19 positive hi tolhona tasa damota chen na kaithilmanbi military colony a aina umchu convention in ngansin na yu tolhonin paso thangminlal haukip gambi paso KBC number 7 Reverend Zamho haukip paso KBC Center Church Kangpukpi chule pu gogo kipgen head deacon Solam Baptist Church changin vilnale taupi na laphul nisim som lakhat chun ananei zunahi pathin lungsinin nunga ninga singsit jong itaw na uzalin a oldom tan damna amanola mahitai adam thieng din muntin'a houbung miten tauna geldo jing uhiti bangsit ta in Reverend Dr. Hall ngam haukip Emeritus General Secretary Kuki Baptist Convention chun COVID-19 na anei in Jenims Hospital a pulunin anumin hizeng jongle anat na ako na damdo zo talawin lapul ni simnga ni khuin Jenims Hospital a ahin khu animolim ta na hi ama longdam sa hi in fala konin po do in anaumin lapul ni sim gup ni khuin kholep mona better prayer mount aman anabol na mona Reverend tengleh hauki President Kuki Baptist Convention Minister hi na in SOP phata azui pomin vuilim na anaumin hi ama thi chungchang le ama kivuilim na ho zo si abon sa in Zoom hello jong le YouTube live in ana umin chule nilha lamin condolence service song anomin hi ichi condolence service chun mun chom choma lamkai za chom chom ho akonin jong lunghem pi na thuthot le in sungmi te lamon na ding thuthot tamta akimona hi COVID-19 na second wave ahong thun to hlonin government thupi ni na le eimal eima kiven tup theina dingin KBC office jong thlapul hapta ani channa konin akikha in tuni chanin akikha jing na lai jine hi COVID-19 second wave ong ha to hlonin Kuki Baptist Convention in Sunday ni khu jinglam nidan gi na patna nidan ko le akim chan sunga hin worship service pathin ho khom na pathin thu sei na pathin wa choila sa na Zoom service ahin bol panin office a secretary ho hian lang deputation ho hian lang mun chom choma pathin la chaho ako na pathin thu ngai la na chule Kuki sunga gospel artist da chom chom min thang ta ta ho ako na wa choila ho jong ngai la in aum jing in a hi COVID-19 na in gamsung alodim to lanin amona ta sadam lo akibe jing in a hi Reverend Lamkyang Houbung Mission Secretary Kuki Baptist Convention amazong COVID positive a hi si in Thapul May hapta ani channa akonin Ras Medicity in Fala ICU a pulunin an omin a hi chule amazing se elovin golhang boipu haukip chasat avenue amazong COVID positive si in Caesar Hospital ICU ward pulunin an omin a hi Ichizeng sa elovin golhang Stephen Pau Milen haukip New Lamlen amazong COVID positive si in Caesar Hospital ICU a pulunin an omin a hi amho tailo jong hobumi amona in mona kizan loy mun chom choma kizan loy tam ta omin heze hin gamsung dam na ding le dam lo hozo si dam thing sela ki mel mutheina dingin imna mun chi wa taw na jing ding hi office a ko na tip na nom hezing in a hi